Sizirhatsha ukusuka emzimkhulu wezorhatsha eAuckland Park eJohannesburg. Ziza kuwe zisatshisa ngesindebele. I hear the state is suggesting a quantum of 20,000 rand for bail. Ubheliswe ngama-20 wenkulungwana zamaranda umengameli weSAFA uDanny Jordaan. It is apparent that they will have to get something that can give them strength so that at least we are able to pull them up. Izakhamuzi zeKhuma neStilfontein eTlhagwini iTshingalanga zithi kuzakanye kungene zona ngemgodini zikhuphe abasebenzi bemayini abangasemthethweni abasesengaphasi komgodi. I'm going to straight to Mozambique to help our brothers on strike because we are fighting because we've got everything, minerals, but we're not weak, we're not getting at work in our countries. Basele bakhulelwe izinhloko abashayeli bamatraka esangweni lomkhawulo welibombo eMozambique njengoba na umchakalo usaraka nje. Kuyikariso mraro bona ngibe ngomunye wabakhethiweko bona azokuberekela isitshaba senarha yekhethu. Amenyezelwe ngokusemthethweni amalunga amatsha alikhomba webhodi yenkhulu ze-PSL. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba kodwa ku-SABC1 ngesindebele lotshani. Umengameli weSAFA uDanny Jordaan nabanye ababili asolwa nabo babheliswe ngama-20 wenkulungwana zamaranda umuntu ngamunye ekhotho yamacala akhinyabeza umnotho ePalmridge ekuruleni. Abathathu aba uJordaan, isikhulusa zemali kwaSAFA uGroenhulio nosomabhizinisi uTrevor Neethling babotshwe namhlanje ekuseni ngamacala okukhwabanisa kunye nokweba imali engange-1.3 million yamaranda. Ulindele kubona zande imphakamiso zokuthi uJordaan ehle esikhundleni sakhe njengomengameli weSAFA ngemva kokubotshwa kwakhe nokuvela ekhotho. Kusola bona phakathi kwaka-2014 no-2018 uJordaan wasebenzisa iinsetshenziswa zehlangano lini ukulungisa izinto ezithi yena. Hlangana nokhunya kusola bona waqatsha ikhampani yabogadi yangeqadi wona imvikele kunye nekhampani ehlambulula isithunzi ngaphandle kokwazisa ibhodi yeSAFA. Kusola bona ikhampani ehlambulula isithunzi yaqatshelwa bona ihlambulula isithunzi sikaJordaan ngemva kwenisolo zokukata ezavela elungeni leParliament le-ANC uJennifer Ferguson. The court will fix bail in the amount of 20,000 rand for each of you. Ukubotshwa kaJordaan nokuvela ekhotho kulandela iphenya eliqinileko lephiko labofukisi ama-Hawks. Ngondaka nomnyaka iphiko lathatha impahla emagadget technology kunye namafayili emzimkhulu weSAFA ukuyokuphenya. Ama-Hawks abeze bona kungangezelela amacala icaleli liyithiliswe lomhla ka-5 kuNobayeni isikhulu seSAFA seminyaka ima-76 ubudala sifake incwadi ekhandela ukubotshwa kwakhe. Izakhamuzi ezithonyekileko zeKhuma neStilfontein eTlhagwini iTshingalanga zibone kungcono bona zisime ngokwazo ukukhupha amazamazama asarageleleke ngaphasi komgodi. Bathi bathonyekile ngempilo yabo. Abantu bendawo le bathi babantu ababale 4,500 bebamayina ngokungemthetho abasesengaphasi komgodi. Abanye abayikulungwana batsho bathomile ukuphuma ngenyanga epheleleko. Ngibawo umphakathi welokitshini leStilfontein neKhuma wazokuhlanganyela kile mayini engasebenziko ngethemba lokuthi bazokuhlangula abamayina ngokungemthetho amazamazama avaleleke emathunjini wephasi. Izakhamuzi zithi zizokuhlala lapha bekuphume bonke abavalelekileko. That we are going to support, and our call is one, our plea is one. We just want to save lives, regardless of which state or which length or what way you must take. What's important for us is just to save those lives of those people who are trapped underneath. Umphakathi uThembile Botman uthi kufanele beze nehlelo eliqinileko lokuthi babahlangule ngefanelo. And we also requested the other departments that are, stakeholders to come closer so that we work together. At least we will manage to save lives. Okhulumela amapolisa esifundeni uBrigadier Sabathwa Mkhwabone uthi ukuba khona kwabo lapha kusiza ukuhlangula laba abavalelekileko kwaphela. Of the health conditions, it is apparent that they will have to get something
that can give them strength so that at least we are able to pull them up. Amapholisa ayagandelela bona ubujamo bumbi khulu ngemgodini abavaleleke kiwo lo kanti akunahlelo liqinileko lokubahlangula. Basele bakhulelwe izinhloko abatshayeli bamatraka esangweni lomkhawulo welibombo eMozambique. Lokho kunjengombana abachagali babuyele endleleni ukuyokuchagala elizweni namhlanje kuseni. Janyiswe ukukhamba kwamatraka alayitsha umthwalo ngenxa yomchagalo lo. uMozambique babuyele endleleni kodwa ukuyokuchagala. Basola ihlangano yeFrelimo ukuthi akhange ibenzele litho ukuthuthukisa umnotho welizwela. Bafuna amachuguluko nokuthi uVenetia Mundlane abe ngumengameli omutsha. I'm going to straight Mozambique to help our brothers on strike because we are fighting because we've got everything, minerals, but we're not weak, we're not getting at work in our countries, but we have everything. And then Frelimo, we don't need Frelimo anymore. We need Podemos. Ijima lokuchagala lirakela phambili nje eMozambique. Imphathimandla zemkhawulo zivale umkhawulo lo ukukhandela ukungena kwamatrogo emkhawuleni lo. Kanti amatrogo ajame umjeje emakhilometreni ambalwa endleleni N4 nokubangela ukuthi abachayeli basilingeke. Simile nje nyalo. Kusikudla afuna sente njani na ufuna kungena ukuthi ithuma konke letino letho so iphasa kabuhlungu lene ukuwela sengale border ngale. Simile nje asazi ukuthi kuza kwenzakalani. Simile nje. Yabo. Ayikuna update enzakalayo ukuthi kuzovulwa nini kuzoqhubeka kanjalo sazi sihleli nje. Nakusenjalo lisaqinisiwe ivikeleke emkhawuleni welibombo. Ukubhalelwa ukulandela imithetho ngenye yezinto ezibangela ukukhula kwesibalo sokutholakala kokudla okunechefu emphakathini esolokuragela phambili eSouth Africa pha ukusukela emvekeni ezimbalwa ezidlulileko. Lokho kuvezwe zimphathimandla zomthetho nezitheje ukudla kumasipalata weBulukwane. Ababelana abahlukahlukeneko kubalwa hlangana nabathengisi kunye nabasebenzi bakahulumende bahlanganyele ndawonye namhlanje embizweni eBulukwane eLimpopo lapha abalinga khona ukuza nenisombululo zokutholakala kokudla okunechefu. Indaba nkulu lapha bekuyindaba yokugula okubangelwe ukudla okunechefu. Lokhu kungombana kubikwe izehlakalo eziningi zabantwana abangeniswe embhedlela nababhubhako. Izehlakalo ezi zibangele ukuthi umphakathi uchagale uvale nentolo ekuthiwa batsho zisolwa ngokuthengisa ukudla okonakeleko nokudlulelwe isikhathi. Imphathimandla zomthetho zithi iphenyo liveza ukuthi abanikazi bentolo abanye bathengisa ukudla okudlulelwe isikhathi ngabomu. Spaza shops are not clean. Yesterday we had an operation where we confiscated lots of pesticides. People are selling these things that are not even registered. We don't know where it is manufactured. Nokungangeni komoya ohlwengileko owaneleko ngenye yezinto ezivalwe njengonobangela wokutholakala kokudla okunechefu. If the does not comply with standard, which means all the products that are there, even if they are quality product or their nutritional value is correct, but it will affect the product. Ihlangano engasebenzeli inzuzo ithi nayo inamaphenye wenzileko ngesihlakalo esi. Stock. They buy in terms of say about 2 or 3 years. Abanye abathengisako bathi batsho ezinye zezinto abazithenga lapha zikhiqizwa khona zifeka zingatshengisi ukuthi ziphelelwa sikhathi nini. Nanyana kunjalo bazibophelele ukuthi bazokuthengisa ukudla okulungileko nokungakaphelelwa sikhathi. Apple munch, they call apple munch, is a small, what you call popotwani. They see there is no expiry date. That apple munch is coming from the company, factory. And the factory put the expiry date on the bulk. Nakusenjalo abasunguli bembizo le bathi bazokuhlanganisa imbizo enye efana nale ingasikade. Union yabotitshere esathu KwaZulu-Natal ihlabe ungqongqotjhe wezefundo sisekelo uSiviwe Gwarube ngemraro umkhakha wezefundo oqalene nayo nokubana le uyokutlikihla ibhela bill. Isathu iveze lokhu nabeyikhulumisana nembiki indaba beyakhuluma nangokuriyada kokwabelwa inkolo zesifundo esiyimali.
Sekuziveke embili amalunga wesatu angene lo mchakalo esifundeni esimi. Balela ngokuriyada kokwabela kwenkolo imali, ungabhadelwa kwemiholo ekhutshileyo nokuqatshwa kwabotitshere besikhatshana unomphela. I-union le ithi ekubathwenya kakhulu ngoba nayo imraro le yonke iphazamisa amahlelo wokufunda nokufundisa enkolweni. Kanti nabe kubanjwe imbizo kaMengameli ngeveke epheleyo, i-union le ithela uMengameli ngenyembezi yamthulela imraro umkhakha wezifunda eqalelele nabo esifundeni esimi. Kodwa nanyana njalo babhalile ukukhulumisana noNgqongqoshe kwakateleleka bona uMengameli angenelele. Bekani phansi ama-pamphlet ayihlale phansi ibambe umthetho. Sikhawunta kanjani le amashi ephikisana nezinguquko ezizokwenza ngcono imfundo yabantwana bethu? Silibele ukubhekana ukuthi bengafanele bayiraise la kufanele iraise kuphi akuyona imbizo leya. Imbizo kwenziwani? Imbizo kufanele ukuthi kuhlelwe phansi kwesihlahla kuyakhulunywa izinto zabantu. Nathi ke siye lapha yasiyobeka indaba engasizona by the way ezethu az affect thina. But ingoba zi-affecta labantwana esibafundisayo abantwana basekuhlaleni. Ungqongqoshe ukwahluba uvumile bona amahlelo kahulumeni okwehlisa ukusetshenziswa kwemali nemali ababelwa yona kusesesitshijilo esikhulu. Ukwahluba uqinisekisa abotitshere bona umnyango wakhe uzibophelele kurarululeni imiraro le. Siyayazi KwaZulu-Natal has one of the largest numbers yabafundi. Sifuna uqinisekisa into bana kukhona otishara ezikolweni, sifuna uqinisekisa into bana bayatya abantwana ezikolweni, sifuna uqinisekisa into bana bayakhwela imoto iskola transport. I-union le ithi ufuna ukwabelwa imali eyaneleko khulukhulu enkolweni ezisemakhaya. uMengameli uCyril Ramaphosa uzibophelele ukuyiqalelela imiraro le. Nasibuye Ndolo. This is our golden opportunity to make history and play your part by saving our democracy. Kuthome ukuvota kokuthoma elizweni leNamibia. Sisaphethe indaba lapha nawuqeda ukungena siyakwamukela. Ngazi indaba eziyazifumana ku-YouTube, ku-Facebook naku-SABC Plus. Ikomiti etsheje zamapholisa eParliamente ithi ukwethulwa kwamahlelo weteknoloji yokulwisana nobulelesi elizweni kuzokwandisa amandla okuqeda ubulelesi. Lokhu kuvezwe ngaphambi kwekomiti yamapholisa emhlanganweni bomalungana netuthuko elethwa kusetshenziswa kweteknoloji ukulwisana nobulelesi. Iteknoloji ethuthukisiweko yokulwisana nobelelesi efana nokusetshenziswa kwamakhamera ambathwako kunye nalawo abekwa kuma-dashboard wekoloyi kunye namahlelo we-AI azokusekela ngokuphelele kwamapholisa ukukhandela izehlakalo zobelelesi, ukubona kunye nokuphenya ubulelesi. While technology offers immense potential for strengthening police efforts, there are several challenges in the South African context that could hinder its full implementation. Limited access to reliable internet and electricity in rural areas also poses a challenge to widespread adoption of tech-based police solutions. Amapholisa yavuma ukuthi imthangalasiseko yeteknoloji kufuze isekele imizamo yamapholisa. The emphasis is that we do rely on the infrastructure, on running all of those technologies that are advanced to be able to enable policing to police better and be able to fight crime and service our communities out there. Nakusenjalo ithuthukisiwe neteknoloji yokutloliswa kwengidi ephikweni lamajoni. Amalunga weParliamente akarekile ngamahlelo amatsha webutho lamapholisa. Khulukhulu njengombana kukhethwa amapholisa ali-16 ukuthi asebenzisa amakhamera wehlobo le-drone. Asiqala umbono wakho mbukeli ngale ndaba esibuya kiyo. Noko into endala kakhulu le cameras kwamanye amazwe kudala iqhubo. Amapolisa ayahlaselwa kuyawujonga uba uhlaselwe ngibani ukutracewe kanjani. Naba bathi befonelwa kuthiwa iveni zibhizi kanti ziyajola. Kuyawufuneka sijonge ukuthi beyiphi ngelixesha ifoni. Amacala amaningi athatha isikhathi eside kakhulu engapheli kuleyo kuthiwa kuhlanganisa ubufakazi. Kanti ingcono mangabe kuzovela nje ubufakazi masishane amacala asheshe aqedwe kwaziwa ukuthi umuntu uyagwetshwa noma akagwetshwa ngale uthatha iminyaka
uma befaka i-technology khona ngiyacabanga ukuthi kuyosiza manje igebengu eyiningi ebeyicashile nezinye futhi ziyizikhulu kepha zenza ubulelesi. Technology izekahleke manje nebosithelise lama camera lapha enalama phoyisa angalingi akhiphele information ukuthi ama-camera angakuphi emotweni zabo. Siyabona eMelika kuyabasebenzela kade baqala ukuyenza lento ukuthi amaphoyisa efake ama-camera, so indaba ezinhle kakhulu kuyasiza nokuthi uqoqe ubufakazi. Umbono ngewombukeli se-ABC ayizokuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Kanti nasiraga nendaba sifumana ezithi kuthomile ukuvota kokuthoma eNamibia nakamanye amazwe emakhethweni kawoke welizwe leNamibia. Sekumnyaka ema-34 ihlangano yalo likululeko kileli yalizwe iSWAPO ibusa. Kanti khathesi itshijilwa zinhlangano eziphikisako. Ilizwe leNamibia linabantu abayi-3 million kanti lapho manichaphuluko ngo-1919. Njengamanye amazwe e-Afrika, iNamibia iqalane neentshijilo zomnotho, ukuhlogeka komsebenzi nenarha okuragako ukuba mraro wosodiya. ISWAPO ichinge emakhethweni la ngemva kokubhubha kwakamongameli wenhlangano le uH. Geingob. Umengameli wenhlangano le khathesi uNangolo Mbumba akhanga aphakamisa isandla kuzazokutonyulwa njengomkhethani wokukhethelwa ukuba ngumengameli emakhethweni yokubanjwa emvekeni emibili ezizako. Umkhethani weSWAPO nangathumba amakhetho uye kuba nguma wokuthoma oba ngumengameli elizweni la. To win elections is to get the numbers. So SWAPO is ready for these elections and SWAPO is ready to govern this country, and with the support that SWAPO will get from the Namibian people will be able to carry this country forward. Ezinye inhlangano nazo zinathemba lokuthumba. This election is about choosing the Namibia we want to build. We cannot put anything to chance. This is our golden opportunity to make history and play your part by saving our democracy. By voting McHenry Vanani and PDM is a vote for opportunity. I-ANC ifisela abantu beNamibia okuhle kodwa ngaphambi kokubanjwa kwamakhetho. Amongst the things that we conveyed here is the appreciation of international solidarity, the role played by different organizations and different countries. The second one is about the need to promote and fight strongly for inclusivity, for a multipolar world, and for fairness in the space of development in a globalized economy. Namhlanje mbukeli siqela iphepha lokuthoma le-Life Sciences elitlola ngelesihlanu ngo-9 ekuseni nephepha lokuthoma le-Accounting elitlola kusasa ngo-9 ekuseni. Consists of two sections, Section A and Section B. In Section A, in question 1, which is 50 marks, and in Melewazi Ama topic woke apuma paper 1, we have human response to the environment, plant response to the environment, human endocrine, homeostasis, ne reproduction. Umfundi melazi ukuthi iphepha lakhe azolibhala li out of 150. Section A is 50 marks, Section B is 100 marks. Ekufuze bakucheche baqalisisa makusondela esifundeni sabo se-accounting ukwenza isiqiniseko sokubana baqalisisa wonke ama-topic nanyana inhloko ngaphasi kwephepha ngalinye ngalinye. Ephepheni lokuthoma abacheche kungaphuma i-income statement, fixed asset, balance sheet, cash flow nama-financial indicators. Into yokuthoma ekufuze bayenze nabafika ephepheni ukwenza isiqiniseko sokubana bathumela wonke ama-amount abaphiwe wona ku-trial balance bawathumela ku-skeleton sabo ukuze bathole amamaraka alula. Abaqala i-transaction benza isiqiniseko sokubana i-transaction abayiqali barhabile begodu abathatha isikhathi eside kiyo ukuze bangamurusi isikhathi abaphiwe sona. Ma ubona ngathi i-transaction inzima kakhulu yeqe uza kubuya kiyo masewucekile konke. Kanti ke zemali iranda liqinile nalinganiswa nezinye imali ezikulu. Ngezemidlalo sifumana ezithi amenyezelwa amalunga amatsha alikhomba webhodi yomkhulu ze-PSL ayokusebenzisana nosihlalo webhodi le uDr Ivan Khoza. Ikhetho belisese-Sandton Convention Centre namhlanje. Usihlalo we-PSL ophakanyiswe ngeveke ephelileko ngaphandle kokuphikiswa obuye abe ngusihlalo we-Orlando Pirates uDr Ivan Khoza buka umsebenzi wabosihlalo bengiqhema zeSouth Africa
kunye nababelani be-PSL bewakhombela ichebiswano elihle. Going forward, we are privileged to have supporters and friends that invest knowledge in their consumption of our product. Their commentary indicates an immersion into the total fixture. They clearly watch all matches, not just their teams. Ehelweni labonketheni abangeniswe ivoti ekomitini ekulu ye-PSL kokuthoma kubalwa nosihlalo we-TS Galaxy uTim Sukazi nosihlalo we-Richards Bay FC uSifiso Biela bathembisa ukusebenza ngamandla. Kuyikariso mraro bona ngibe ngomunye wabakhethiweko bona azokuberekela isitshaba senaga yekhethu lokho kumbereko omkhulukhulu umbereko engawuthathi kancane. Ngizizwa ngithobekile ukuthi ama-club akwazile ukuthi angivote in ngikhula ngisemncane ngilandela ibhola ngibazi abantu abanjengo Dr. Ivan Khoza. Nakusenjalo imidlalo yeligi iyokuragela phambili ngemva kweveke zako. Njenganje siyaxela ubujamo bezulu. Siloshisile ekhaya ngelesithathu asicalele vele ubujamo bezulu sibona lapha ke likhona nge60% endaweni zangale ngeligwini elisePumalanga khulukhulu kwendaweni zangale ke ngakubodeben nalapha endaweni zephulukwane kuthi kezinye indawo phakathi nenaga ulithole nge30% kanti ke kusasa nasi ayikungu maphakathi nenaga letholakala kodwa izulu nge60% kuthi kezinye indawo ezinengana ulithole nge30%. Silemukiso ke lesisitholeko kwa South African Weather Services bathi kunomoya ke ngale ngegwini elingejingalanga kuthi lapha ke endaweni zabophulukwane kube nezulu elinemjijo eduma kumbi nakhe umoya usaragela phambili kanti ke kunekhonakalo yomlilo womango lapha endaweni zabo Uppington nemjijo eduma kumbi phakathi nenaga khulukhulu lapha ke esifundeni sangale ngeFreystata. Sikuqalela lapha ke ukuthanjana amazinga okuchisa ifuthumele iGauteng yonke iPitori 24 Bronkhorstspruit neJohannesburg nge24 lapha ke eLimpopo sibona kufuthumele kubomusina phalaburwa bese ke Thohoyandou khona ke kubonakala lipholile iMpumalanga ibonakala ipholile endaweni eziningi iCarolina neEmelo ngakumakhazana khona isikhukhuza sifuthumele nge24 kwaZulu Natal nayo imakhazana endaweni eziningi phole lapha eRichards Bay nge23 sokuqalela isifunda sangaleke ngePumalanga Kapa sibona naso sipholile endaweni eziningi lapha ke Graafrenet kufuthumele nalapha kuboxuba iWestern Cape pholile lapha ke endaweni ezinye njengeMossel Bay bese lapha eCape Town ifuthumele nge27 Northern Cape ibonakala ke yona ke ichisa endaweni eziningi njengoba kho wabona nekhonakalo yomlilo wemango njaya iFreystata bonakala ke ipholile lapha kubo Bethlehem ezinye indawo sifuthumele iSasolburg nge25 Northwest kokugcina yona ke ifuthumele iyangokuchisa ngezinye indawo sibona negodwa ngesikhathi esilandelako dido indaba ezikhona kusasa ngeSiswati ukuthula kwande sitshaba sekosini.